parce que ni bima buna ben batuga mona nsone parce que tata naandi ni mo ko man samputa frère me kuiza ili tena kumona sabeni yao sambo kana mfano yao yayi kwanza samanki mono ko banga kala mbuta na mono ko banga ka mama moko banga ba collaborateur ina saraka na papa moto baka papa kulutu yani mezaba kuna mono mutambala na avion depuis bete me baka indépendance avant mon va tambala na avion fait quand c'est mutambala na avion après l'indépendance quand c'est papa kulutu yani les gosses sont avion fait papa kulutu voilà ka sala tour du monde 3 fois par jour taw kaga bena mona kasi papa mbanza ndike tuba kana nki mambo ina imagination kana lumu yenu kwezo beno yusani afanda kusala tour du monde 3 fois par jour accompagné de papa pas njira papa na kwenda bito za baba bene me voanda ba me disparaître après quelques minutes abeti me kotoka na bwala yaye beti me kotoka na bwala kasi ndo kwenda kana nki ko kasi wapi moyen quand c'est boubou yaye moke responsable à l'église kana mtu baada ya ina kutala mambo anzami bena mwana ka papa kulutu sinyeke carte de bundu mbaze na Kinshasa betika ku baptiser 2000 personnes alors parce que papa kulutu kana moke futuka boubou ya samuga yale kana bina ve kana mbasi dimanche moke na be kasi yale tubaka kana ko futuka ve na nombre abatu yamuge kukabe parce que beteke saraka cérémonie spéciale avant ya kutambula batu bubu mambo ya surtout il faut mon mambo ya surtout mon pourquoi kadi yani mezaba mono kele nani donc mono moko kitula kafe mo me fio kabana tala mo wilu mo pasuka monsieur Mathieu yandi na kabana monsieur Watula yani na betu bana na voiture na mo sala ka accident dale na histoire ina mono désobéir na papa pourquoi sambo tango na mozo kumona eke ana toto ya imam de kwa mingi moto ba mbote mono ngwana chrétien pour kula na papa kati sambo ngwana responsable de bondo mo le na zola be papa Touba il est temps, n'a rien à faire. Tango yako commencé que salo yame fwana. Que vous le voulez ou non, c'est ainsi. Quand si mon métier n'a rien à mayombo, quoi de si campagne n'a kele, diambo que vous avez dit que vous Tango ou ampidena, mokoti na voiture na mono pendant une semaine. Mon fana kumati daka na voiture fait. Quand si l'umuina, Andi Touba, moi, que voulez-vous ou non, demain matin, si vous ne partez pas, ce qui vous arrivera, ne soyez pas surpris. Ah, papa, il y a quelqu'un, quand on est quoi, on est foi. Quand il faut que quoi, on est quoi, on a avant que kuma na boma, on est foi. Bon, mo metu bila flamos metu ba ale mo tata mabanza mogati nange kuna nzo nzami na beto kene kati na nzila ngego no kufwa mozaba nkire sio tata mabanza mozaba yofe papa metu ba ele metinda mo kasi ntuma ngono kufwa est-ce que tata mabanza ke bwandi kana kesi kwenda parce que betete na kalofwa nani gazola kaya même yani mo Yesu Kristo ani banga kalofwa la plus forte raison mon moto ba papa ya keleka koni na ngito bangono ufode ya keleka kuna na nzila rien à faire obstacle mo ske vingila ngekuna la vie ou la mort moto ba alors papa mo ga kwenda fe alors papa mo ga kwenda fe parce que kana mo kwenda kele kange papa ngebi kama nukufa kande yina nzambe motuba yina moga kulanda
M'a désobéir pendant une semaine et tout va lundi. Le 28. En tout cas, demain matin, vous partez. Monsieur Mathieu, tout va, à me dire, moi, quoi. Tata, une tête de Félicien, à me dire, quoi. Maman, patient. Eh bien, à 4 h du matin, je vais quand si dans Zila, quand mon moment de Kaloufa en tout cas, voiture à nouveau. Quand c'est quand mon moment de Kaloufa Yawina, mon banga, allez. Moteur fait yéme calé. Voiture quoi avancer, veut courir qu'il le dit à café. Quand si, il y a des inakivan. Il y a des on ba me ko ko fuka mana pin paina akasi papa kasi potero pidi quoi bote ke mana ke kesi we mbaza diambo ikele ah moyo ko tuwila diambo ikele be ale mo ko sambila ale beto kota wa beto me kwani kwana kuma nkuma nzole mo mona lu faya mtuba atuka voiture me ko fwa kansi tango yina nzambe tubaka il faut ya salama malgré beto fois kada beto quand c'est beau ouais monsieur Mathieu qui est vivant il y a droit parce que beto va na kata na kata na voiture beau ouais beto qui est vivant moi c'est là me fois quand malade quand il faut la kada hier bambu la quand il y a uvioka tala mutino me parce que là Sambo me désobéir à na papa pour la 3e fois. Parce que je vais au banque de Saluer. Donc vous voyez, quand on vous dit et que le peut-être c'est l'orgueil qui a travaillé. Maïe Domingue, mais nous voyons un kakave. Mama, monocolomba kave. Tata, monocolomba kave. Kazinza, mizola kabirina. Kana monomosko mitula kasambi kakunata kilo yai. Kana ntamo mmekwandaka kansi mobangaka moga na respect mingi na bampangi na mundu bakezitsa mundu trop yo na kulomba diamo na bawo kwana papa Joseph donc mambo ina kwandaka na Brazzaville mombe tuba ina ba jeune basala mukanda na kati na mukanda baka yusa kasi nge diangenda pourquoi nge me kufuaka na nge pourquoi nge kutuka kadiaka yeke déranger ki sala na beto c'est en français aba diangenda aba kiangani Abba qui sort qu'elle est. Laissez le travail aux jeunes. Mon mot bakankane, mo yangala là. Hein? Laissez le travail aux jeunes. Il y a qui ça qui est souni, quand il y a qui est souni. Moi là on dit magisala mo pidi ave. Toujours nega ko sakana na munu ko finga munu kansi mo ke sala ka mutu imbi be awana ntoto kana mutu kutuba kedi angenda sala ka munu imbi kelebe kana je ko sosa munna mu sosa mutino kaka be wono kutana papa munu be wono kutana be ke solo na yandi nange kasi munu be donc mo me sala tete mutu diambo imbi be jamais na mabaka ke kuna kata mukanda yake unité na utawala mania parce que mingi baka supporter be mingi bena fara supporter mamba pinna be mono mboke ziti saka mwana fioti mwana kento mwana bakala muta ou bien leki riche ou bien pauvre mutu nene ou bien mutu bamfumu yonto tout mono ko ziti saka
yege mfumu we mo uzidi sange donc ina mambo ina uvandaka nkanda ina yake imagination ve batu ne metanga yao papa kono tudumu entanga kayani ani dila kam pipa vimba ora ni kembela kamaladi na ngono juye mo ko senene mais ne to bila be ay tambo kade ne vraiment papa kono to dila bana bet fa ko songa mukada pidina kansi moko wana Brazzaville mambo ko lembo la mambo ina ya me manisa kwa kudiaka mambo ina moko zora kwa dia ya veve ko na mambo pamba ko kisose la ve kana nzame tu babetu dia biyai yina ngeko kisangule bako kululange yina nge kuluka bako zangulange. Finalement, deux personnes sont allées prier au temple. Le pharisien et le républicain. Le pharisien a dit que tu es un Zambie, et on a fait un toit. Tu as la moune couture. Moune, tu as la moutine mokele. Tu as la moutine monokele. Tu as la moutine moke salak. Moke finalement, si moutine me faut comme on a un animé. Hein? Yandi ina mutubamba. Mono, ngemo sizaba nzambe mu salak. Quand il y a une porte, elle me faut comme un tata, l'invoque la mon pardon, je vais vous montrer ma somme. Hier, je vous ai dit que na batuzo le ina, qui s'abonne nan batamolaka. Yina kuna ko fuka bana kwani vana sambo yani mwana kansoni ya masumu. Nani kena masumu vya wana kata na bete? Nani kele? Munu moto kena masumu. Puisque meso na munu kena tsaka munu masumu. Makutu na munu kena tsaka munu masumu. Maboko kena tsaka munu masumu. Makulu ngindu na munu. C'est-à-dire mabanza na munu. Donc aussi longtemps que basan science kena munu, boke kwa sumuki. Yesu mwana nzambe katendi makawe ni mwana ka mutamoto. Dans le maman batata pardon, il a sonné comme mukanda, il a vraiment je le pardonne du fond du cœur. Mon élève que la bao quand tu vas pour que la veille, qui m'a trouvé. Parce que vous voyez que en vie, faut oser écrire une telle lettre. Mais je peux vous rendre la vie difficile, car c'est moi que c'est la camoutine du veille. Bah tu veux ah ndinga nzambi, mutuko waka ndinga kwa zole, ben lunde diamwe. L'orgueil que commence à être mpasse. L'orgueil que commence à être mpasse. Sans que l'orgueil, on est arrivé à ce stade-là. Kasi, il y a quoi de Mampamba, moi-même Mansia Kayao, la Kisasa, moi-même Mansia on a Brazzaville, moi-même Mansia un peu quoi qu'on a Pointe Noire. Ben, pour l'année, comment vous l'avez, les abonnements que chrétiens. Moi, je ne sais pas si je ne sais pas donc, bien kanzambe kulempoka la bapena sala ka mukanda ina du fond de mon cœur mo me kuizana na mambo ina parce que bete que avancé na date ina ya historique les centenaires bete que préparé ya solidement mbote bete fana ko sala exhibition spirituelle il faut que ça l'aille Zambi MPS bete toutes les chances ça me réussir na mambo ina kana bete nta tango na beno me vioka mozo kusimba beno rapidement sambo na kimbe kwa ngeke na maladi mano me vioka bana kutuba kama kama na sika impasi mokemeka beno moko beno kunwani la fe pila bosi beno me voa na pilina kana me tuba na ngeve kutela mabe ko pousser mozo la fe parce que me le tour mobulu mobika peut-être wizanaka le mois prochain moga kuiza sambo pour kutala avancement qui sabe na beto mani senzo nzambe na beto sam beto pesa cadeau quoi qu'on a Pointe Noire beto pesa inzo ina beto meko commencé que depuis longtemps quand c'est que mani ça avait cette fois-ci vraiment c'est même pesa félicitations à JTK na chorale C na koreki na benyon surtout na mutindo yantin sana beto sala kama zona. Il faut beto pesa kado ya nene inzanzame na beto na mintima na beto na nzabi samani milunda beto ya kumona centenaire ya papa Simon Kimbangu
depuis qu'il est né, bientôt 100 ans. Ma secret mige wana mabuina. Kana la période ya katoka na kuna période ina na période na yamevyo kama beleka kota na 100 ans. La pannoa kama yusa ele. Nzambe kama mtu mmoja mtilo kaka. Papa si mwanki mbangu vana kana bolo mvula iko. Kwako vile tubatete. Mboga yusa bana bomba jeteki ba dirigeant ba Coral lycée Faraki etc. Papa si mwanki mbangu vana kana bolo mvula iko. Hein? Mo répéter ben mambo mutubaka. Yezo mwana nzambi depuis ene butukaka depuis ka me butuka ale msang boku wakana tala na mwana ntino me butuka kuna erode kutoboka ndio sana kuvondesa mwana nzambi kasi ikibeti ko tangaka angelo kana kutubana Maria na tata Joseph do bedo baka mwana bedo kutinisa eske ni Yesu kima makeke yandi kansi kila mosi baka tubaka mwana ntino tangu na nika kwa mwana fyote nani kwa ndio mosi batu yoso to ntekolo na muno tangaka na mputu mwana Krisene kasi baka tangaka sika mosi na mwana president na beta eh bien mwana president tango sukane mwana Christine ve moyen ve allez ole ni kwenda kuna pale na bawo wapi elime kwenda kuna nzo ba Christine kasi bali na kuluto bade na sala yaka yao ve kaza bi es kasi na mwana fyoti yezo kuvuata na kati na nzo tata na yani jusqu'à l'âge de 30 ans bon c'est commencé pour ça ma miracle oh. Mais ce n'est pas possible elle moi nzambi qui privation bidina ya vandaka le zolo nzambi yani zolo ka bidina papa si moi qui mbango bikala pena boloko 30 ans ça mwangi ya vandaka na convention na bao ba mama mikala kusala boloko na bao mvula iko mama mikala kusuvana na boloko 40 ans 40 ans no wa kutunga kanza na ni mvula iko mvula kunoka kabilimu iko 40 jours 40 jours 40 nuits et yeso sala ka sacrifice na bilimu iko ma buga bane pourquoi 40 no to nganza na 40 ans mama me kale buga sala 40 ans et bana ba Israël point na kubima kwa na distance ya fiote à peine 150 km quand va sala mvula iko 40 ans donc diabo ke bana kasi ina beti ko fana ko zaba ya ko vraiment beti mo na kiesi kana beti ko kuma na centenaire diabo ikene donc bampangi na mono mbote beti ko zaba ke beti na responsabilité mo so ko sakana be donc mbote beti pesa cadeau ya nene na pot noir parce que ben me montrer déjà preuve ben me ko tunga ben me tunga finzo ya kitoko na mo ko beno ko leke sa mono mego kwa ni ndingi na kuleka hizo fidia kasi parce que bena mos metunga mana mos ke daga ni hizo fidia pe dikasbiri ke miri kuna dia kan kire mana mos mo ke leka kana ju fo pe na mono belega mana kan sana mono fe ge mama ke kuni usa into fidia ye
kasi mo na kan zona mun fe bene me tungila mun inzo yae sambo yake sambo ya mun fe kasi kan mun kele fe papa ko bana ko na katina inzo puisque mun me pesa mun ya donc sinzili ko na inzo ina nani papa donc bo wa ke tungila inzo ina inzo nzambi donc mbote vraiment beto sala ngolo beto fana ko manese yawo nangone kuiza mo ko kutala ina kisala moti ndaka kana ba misala yao kana mi sala tedeve katumba to vile sala yao mo ko kutana bene me avancer alors kana beto me komana sans ya août beto ko sala inauguration donc kadi ya République populaire du Congo na tata ezali Pointe Noire et Kimpanzu et puis Talangai na Brazzaville bena metunga inzo ya nzambi tatu na kisasa kada betu ke pesa na nzambi na beto l'hôpital parce que faut betu sala inauguration ya l'hôpital ya Kimbanseke na ngonda haute il faut betu inaugurer centre la grande salle de conférence au centre d'accueil au mois d'août il faut betu inaugurer inzo nzambi inzo ina betu ke tunga kona na nkamba samu ka recevoir les dignitaires de tous les pays donc cadeau ina betu ke pesa na Zambie baki na cadeau na bao na Angola dia baki na cadeau na bao donc beno inzo nzambi tatu félicitations parce que tata tubaka mambo yote ke bana tete na baraza et puis na baka nzambi ke kosa kama bon tangu mpira mosu metuba pesa beno merci mingi beno kunwani na be ikeleve karamo me kumaso kupesa kwako lo salisu ale bayina kwako bano kwenda kuna ve kana beno sarvina muga kukape kasi kada beno vado kana fila mosu beno kele bana ya kele kama yidi kila beno kana me kumase kwako abie batina kana nganda beno kula kantima beno ke kota kasi ku precipite be ti nanzila batuma furu zambe kolo yezu elimu santo e pesa mandi bisu mwatangu to kama tei to sito wakaki e oye le bibe na muno kana bisu ya bo mwana esi ebimi pate to se pesa nzambe na bisu ndenge osio kanisi bisu ba mama batata bana na yo na Pointe Noire bango bazela kumbongesa kandako oyo bakupesa kado na yo nzambe na bisu tikate mitima na bango yezala noki penza pate basiri sa musala wana batu banso bakanda kusala kuna mpate eloko ezangi ezala capacité soko esika batu misatu mine bango bazali nde yo nde ozali esika na bango yangwana na pesi ba mama na pesi batata na boboko na yo sika na lingi na simba bango nzambe na mono me pesa ba yon so tu na maboko na nge simba bawo yai maboko na muni ya bumuntu yako na maboko ya masumu kansingie kama tukana maboko ya kiesi simba bana na yo mani sa mpasi na bao ya nitu pena mwanda e pesa bao kidimbo peto kena 1987 pesa bao mosi kidimbo na yandi inafana kulunda yandi inafana kuvana protection na assurance na yandi kawa na tata nzambi mfumo ti Yesu Kristo tata mwanda vwana na beto tangwa ye moko komase kusala mwankisalo na muno moso wake kuka singie kwa moto ya kukisa beto muntu na muntu andike kujwa mote ndenge lukwikulo na yandi kele kana lukwikulo kele moto yoso kena pasi na yego kumanisa katika lukwikulo kele ve beto lenda sala winki mutindo luvuno na beto ina moto ina pwana kumwana moto ve bie kange nzambe tata mfumisi tata mwanda pesa na mosi lukwikulo samba fana kukwikila ke ina betika